Remakeup da achawi kamadaya paubing. IGBIK muivawi mangain national akawi sports career pekar habukhair. Meitei ping the scheduled tribes Leslie Zangmiluguji Maram Rajya Sabha MP Sana Jawba Leishambana Parliament Upper House Li Chungsangla. HSLC exam thadak leji Ukrul town along the center Tharugli Thangrok dalai. BJP we hangmati the Kakani Foundation Day ayamayon hire. Lake Hayang Thor. Add the Tangkhul Express with Pau Chungsangla Jajo in a Pamidale. Pau Bing Mesa in a Nanangumsa. Zingum Thada Gatum now Mansa Kasarna, Command Lambak Stadium State with weightlifting regular coaching center Likazang Sampang Hire. Mansak Najitada Gatam Samkapangji IGBIK Muivawi, Gajon Kami Manga Ainana. Kanghui Pung turnout Shanau Mansa Kasawi, Ningasankala, potential Teda Ali Semkakui Hina, Akama Tangkhul we Maying Sarada, IK Muivana Kashiva Malay Lakla, now Chiwi, Carrier Assembly, Kangajon Nachia. Coaching Ji Habukaira Kala Mansak Sonia Janu we Azingli, Tamda Kalina Chia. Sonia Janu he London Olympic weightlifting, Ngahanli, Zanghaya Arjuna Awardee Akana. Itam na thay pai gija twig hai atam li Tangkhul khuni thot wi career apong ta dei da sem khawai ga sali IGBIK muivana ngajon khamitra khal leida man sakui hina khare mang samana kala khnawala mang samara gje shit ka sang leya Meitei ping la scheduled tribes Leslie Zangmilu gje maram Rajya Sabha MP Sana Jawba Leishambana Parliament Upper House li Chungsangla Ajahon la Rajya Sabha Gazibli MP Sana Jawba Leishambana Kahang Meitei li Indian Constitution Article 342(1) we azingli ST Leslie Zangmilu da kapohi ariri yang sangmiran akana da hang MP Jina Kahang 2013 we Meitei ping the Prime Minister, Home Minister, Tribal Affairs Minister kala Union Leaders ping the maramji hangra gahaina ka ajirashung da action ga kui malay ranga da hanga Meitei ping the ST status media constitutional self-guard mamiyaka atum masangla atum kalatawi ngalayli minority refugees ngasaura kajihi MP Leishambana hanga Maramji India Shorkarna yang sangmida State Shorkarna la saran sakwai chizamiluda MP Leishambana gazipchili pohair HSLC exam thadak leji Ukrul town alungli la center Tharugli Thangrok dalai Exam guthawi gushok zang thai khawai Tangkhul katamnaw saklong nala exam hawpok thang center pangali wayang sang mi hair katamnaw saklong china wakyang le katamnaw bing achayare talak aina exam ka bi thai khuya exam le makhamushung aran shigajina mathai khui manachi katamnaw bing china chitha da exam pe da warunu kchi hangda katamnaw saklong na exam ringpha mairano kchi shalam la hangjipun mi hair Examination centers ping Vakyang Taran, Chiwi OC, AOC, SO, invigilators, kala police personnel ping the cooperation kami wivang TKS na Ningishitrak Pong Shoka. Ukrul town examination centers the HSLC Thadak Lekutam now Thinka Shamati Tradishini Kaya. Kala Ukrul town Kan Gashok exam center panga Kamjong Somdal Pungyer Kasom Kolan kala Chingai Hiping Hiwi Gurum Serlaga Katam now Shajishat Hangchikoda Tharuk na Thadalek Chia. Town kan shok the exam thadak le center ping chila TKS team na wayang sangra da hang katam naw ping kala officials ping dala exam atam li chingri hai khawai salu kala examination atam li khiga magja ga shok tharan TKS na la yang sang mi ga da saklong chili hangra khawai ngot haira BJP we hangmati da Kakani Foundation Day ayam yon hire. Zimik shorty 45 chingai mandal na chiwi kambasom obviously mayon da mandal president executive committee morchas president kala BJP karyakartas ping zang da mayon hire. Rani chili former deputy speaker MLA sagasa MK pressure shimre da wazang da ana ogatwi we hak makeup kache political party BJP li kazang mai khya ringapha phong shoka 45 Chingai Mandal Karyakartas Pingna Sabka Sat Sabka Vikas Sabka Vishwas Kala Sabka
prayers kichi nganing tit otsavara kichi twing shit queen rock higher chi Chingjoy li phanga thang mayon ra gai khamorang khui phanit aya kup sang hai Chingjoy khulan li phani chi ka kupi rani li khu chi wi mantri lina soro na maso sami soro na khamatui li ngashan wi aman ka sakla mushman lagla parity ta ka highway maram li ka satsanga atam khanga chayati shura ngashan kharing kharagla ngachayda achala kaina Haimi Cameron aman kasak ngashan shiman maman dalay da itu mui ngashan kala identity hi mashiman kawai saikor na sapulong ra kachi soro na hangsang Cameron kui kanawa zimik shot ang yari kazib da ramnaw shimkor agasad mashit manolak aina kamayon zimik shot ngasaya Acha Gajang Unrepresented Nations and People Organization UNPO with General Assembly Kagzibli NSCN with General Secretary TH Muivana John Por Kamili Yarili Pong Mihaira UNPO nala Indo Naga Political Chan Gazakili Kayang Sang Mikavai General Secretary China Pohaira Muivana Assembly Chili Nagana Ngarag Hai Maramli Pagitator Hang Political maram wivang military aina tuikup khira khawai ka sahina kalika mongshung mara kaji muchu khuida India shorkana NSCN kathana pingni chan ngazek wivang nghot 1997 kumwi phai ka changli ceasefire agreement shoi sangroka Zingum bakara khani chan ngazek washum laga 2015 we phai tari kathum thang framework agreement shoi ka sa samkaphangna Zingum hiran ka chan ngazek ra ka haili India with Prime Minister Tharukada Zanghai Rakichi Hang. Kala India Shorkana Naga with Thochan Aina Naga with situation he. Taimida Naga now being with the Hanga unique history he recognized Sakamina Chia. Muivana Hang unique history recognized Sakamika Kalatva Naga and Ninkana Laigasa with Thochan recognized Kasakala unique situation Kajiva Nagalim with situation he Nagalim winner. India with law and order situation maning mana kachihina da hang Naga bam psycho political roof aka we azingli zat territorial integration lega kachila Naga now being we mushuna kachihi India shorkana recognize sai kala Naga with Thochane sovereign rights recognize how that Naga pilan aina yezabola sovereignty we akai akana kachihi phapta khang rok na da hang Naga aina Indiana entity unit Entity kani sovereign power share sad coexist sara kachi hil leya khachi Naga na Union of India li zangi kachi maning la Naga ina India na ijicha with national entity mayon ngorok da coexist sagi kachi na da hang Jithada maya khangorok phap kata recognize kasa lay hailala maya ngorok hai ji India shorkar na nguida khalat phok haira India na tui hat phok haira da NSCN with General Secretary china hang Kalachi we along Nagalim li sakla gai human rights matung makanda kasa shok phok lui haira kachi hang sanga India in Naga we chan ngazak hita da leida khalai hili unrepresented nations and peoples organization nala yang sang mi da chingri gai chan ngazak ji ka pha ina kupsang pai khawai UNPO we shong aina la sami ka pai ka sami lo kachi po haira Nagaland with former CM SC Jamir na our political propaganda with Wang Indo Naga framework agreement with Tui Nguida Khalat Mida Lay Gichi Hang da Jamir li NSCN IM na Makamaya Pong Shok li hire Jamir hiva political criminal na dala hang hire SC Jamir na Delhi li Prime Minister Narendra Modi li samkapangli 16-point agreement with version kathar campaign sakwai kasakala Naga solution ni Naga pilan aina yezebo kazangli magatom la chiwi maram ni khaya mashila kamatui wiwang NSCN makamya phong shaka 16-point agreement ngayaw dalay laka atam chiwi PM Nehru na Naga we issue hi resolve Sakawai AZ Fizoli Samkapang Dakar Kasa Maram Parliament li Hangsang Ka Atam Chitaran Parliamentary Secretary Sakaza Jamirna Chili Mamayala Protest Sada Masampang Sak Tuachi 16-point agreement assembly Kalachi Shoi Sagahang Chili Ring the Kalaji Jamir Mangmana Kachila Hang Jamir na Nagaland Wisiam Pungdalailaka Nagaland Youth Front 9 Brigade 6 Brigade Higata Forces Semlaga NSCN Shimit Kawai Sayaka Counter Operations Li Forces Pingchili NSCN Sashimit Sir Papam Hawa Kajila Hangsanga Indo Naga Chingri Ghai Chan Gazek Matalak in Zeta Lailaka Jamir
bedrock of Naga society ko apora pong de chili kazang tuyar 16-point agreement hina Indo-Naga politicians with Alpha ina Omega ngasaya ga chihi kapishok ka China maram sada chan ngazak atam sangmai zang ngasak haira ka chila NSC na hang framework agreement choice ang hai aina Jamir na ningajang 16-point agreement hi notha haura ka chi Jamir na theida chithangwi aina Jamir na ngayama pila framework agreement hi implements masa khawai hotna da khalaina da NSC na hang sang Jamir winning gajang ati sure the agreed position di pan laga Indo-Naga solution tuita khui khawai modili hang dale ka Jamir winning gajang china ashikata atam khira lui khawai khang hot ngasara kachi Jamir mathaiwa mana da NSC na hang Jamir we tui khuiniga Naga issue with permanent peaceful settlement kapang khuini khala PM Modi we tungni lei haira da NSC and IM na hang Imphal is vak mi akana zingum thero kaghai awinaw nglavali moray sami hawa gaji penda lamfel police da tukhi hair magapal gasaji acha gajang tarik thumra thang shok da mi ba chi we brave na mi aina thega queen chi ka brave china chi we maramli legal knowledge mathai thang mai mada complaint hui mai da sanawa da police na hang or chochi rekri da Now she now pajo medical report reams we aina kui kala mi pajo we interrogation report la kui the police net POCSO we azing the Imphal East special judge li produce sahir mi pajo li zimik shot hada phangadang judicial custody li hai khawai kala maram chi recurry ka da po hai mi pajo judicial custody li aji we direct hada chi ko aina tang da hai wara da hang Congress Legislature Party wing gathana Okram Ibobi sing na BJP we ot sakli mamaya khangai phong shok da Ajahon Chungsangla Manipur Legislative Assembly election li vote sam gapang ji yarina mayada sam gapang maning mana makhamushung arashi chinda election li khayina kajihi hang Maramchi Manipur Pradesh Congress Committee with President Kathar K Meghajandra Wivang Felicitation Rani Congress Bhavan li kuika khamili kahangna Former Chief Minister Ibobina kahang ajon thangwi election li sit thumrada aga sambangawai BJP na makhamushung apong saikora shichinnaga yuiga khuina chia Ibobina kahang former Deputy Chief Minister CWC member Gai Khangam aina awi shimkhuliwa khanmetla maming sak thuwa chia gun saina masal power shichinda Gai Khangam na vote sangran polling station awi constituency Kala dalila masangkang sak na da Ibobi na hang. Kala BJP candidate li yung sak palungra da Chandalay na Tengnawbal Assembly constituencies li election kata da sakala kaji saikor na kathina kaji hi Ibobi na hang. Jita ilila Congress we ot kasana uping na ning mateulu kaja election li shoghai ji yari wina kamaya mida kashok maning mana da Okram Ibobi na hang sanga. Congress Party with political Chungsangla kachui khanem lei kahai phaning umda Ibobi na kahang atam akhli Congress members saikor kajichawi katong phaza the party Jajo kahai tharan former Chief Minister Rishang Keishing mang maning nganing kasa atam leya kala now the Congress Party na June uprising with thili sarkar ungthan luida party we na thui hai gasaping hanung papa ma gaji Ibobi na hang Centrally opposition sada kale political party na fund mathada masampang marada kahangji mamushung mana chitada kahangji BJP na yarili phap tangwi khangsak na da Ibobi na hang Centrally NDA leila stately Congress sarkar na sampang khang yi chiwa sampanga State sarkar gathana party ji center sarkar wi party li mangrai chamana da fund suitara kaji mangawa mana da Ibobi na hang COVID-19 ak Yurgatar XE variant chi India lila ungshung hai India li variant chi we case kare Mumbai li shock thai hai WHO na gang XE Yur hi Omicron Yur khani BA1 and BA2 ngarum laga ngai ga kui COVID-19 ak na kalachina Omicron ni tharashida man pha mai la bai da hang XE ji rimai thui da UK li tharau atam li thai khuya XE variant chi India mang maning la Thailand and New Zealand lila sambang phok hai Aku yurju maram arigri pay chawda mathai khwiranga da WHO na hang XE china COVID-19 aku yur ka daily zakshimaya gajila theijing ga khui malairanga
Ukraine di road kamerat hen sangda khalai chili India na magatom manada phongsok haira. Russia Ukraine wi rai shock da khalai maramli ngahan the External Affairs Union Ministers as Jaishankan Lok Sabali kahang India na road kamerat chili magatom manakala ashita kang rock khayon maklai richum now pingwi mirin shiman kang sak apong ngai na solution khirara gaji India na mashit sang manada Foreign Minister china hang Arihon thodli khangayat khalai saikor dialogue kala diplomacy ena chamna ga hui atam na da Jai Shan kana hang Raivak humanitarian khangajon yaw khawai apam akhali ayar Russia na attack sayada Donetsk wi governor na hang da chili teo mai thui da mi khani thisang haira phangasa jahawi kala Russia na rai kata hi Ukraine wi ena makan shok ngasak ngai kha Russia wi tungli maximum sanctions ka hai gala Ukraine kan khana khutlai khami hi maningla apong malai manada Ukraine foreign minister na hang Kremlin spokesman na gahang thaga ngalai khani chi wi chan ngazek zattalai kala Russian President Vladimir Putin Hungarian Prime Minister Viktor Orban li phone gasali Ukraine na chan ngazek khui kalui khawai ngasandalai kachi hi hang ladlushi da achawi khamataya pauping IGBIK muiwawi mangai na national akawi sports career phekar habukhair Meitei ping na scheduled tribes Leslie Zangmilo gaji maram Rajya Sabha MP Sana Jawba Leishembana Parliament Upper House li hangsang hair HSLC exam thadak leje Ukrul Town alumni center tharukli thangrok dalai BJP we hangmati da kakhani foundation day aya mayon hair Aji we pau hena ngachang haira ngana da kha indum zai korali khama haya zimik show ngasa serano